Bavu Bros Radio. Xihungasi xa wena. Tamboroma eka Bavu Bros Radio.
Tamporoma. Bavu Bros Radio. Xihunga xa wena. I'm thinking
swin'wana swa ku koma hi ta kombisana swa vutomi. A ni kombela vasesi lava nga tshama laya nene va ta hi ta hungasa hi ku phela leyi i minkarhi yo hungasa yo tiphina. Van'wani va titiva loko va swi lava nene. Hayi i munhu dya hayi mani. Bavu Bros Radio. Xihungasi xa wena.
Tamporoma eka Bavu Bros Radio.
mugana bebe nikwani mugana mamo ani loko se ni fika mwana mani hi loko van'wani va nghena hansi ka swifika va ku yo shifiki mane shifiki yowe shifiki mane shifiki yowe shifiki mane shifiki yo ani lava ni rhandza ku phela hi ta twa va yimala tlhela ku tisa mfundhisi can I have a pig yo i fane i tire madal a hi tire ni ku mi ri yini manager Masingi madal a swi la hi tire madal a hi tire se nsinya vantshwa xi ku hayi ka manager tsona leswi wo ni bakhorasi so alaga mageva kunava ni ku kurisa tilu Masingi alaga mageva kunava va ku kurisa tilu Masingi na tinyungu tisa Masingi a hi kurisi tilu Masingi na tinyungu tisa Masingi a hi kurisi tilu Masingi i eka Masingi kusuka lega mageva le woni miela nyana utsoma ripa ximahungu xa sala lexi ku va ku phela ti jempundisini umala ka hina yo yo sa even wala lekere la kunjani mfana mina lekere imfana mshesho imfana no kuyitshale ta ti jempundisi loko se xini ehleketa kahle i ta ta bana mani yo we bana mani yo we elekere mara shloini ma yo we china lege mane china lege yo we china lege bana mani china lege mane china lege yo we china lege bana mani itimi ya mina leyo wativa loko se titamu tihlanganiswa kahle kusuka ta xawela leyi itsoma ku hatla va ku ha malume lembe leri ku ta tika ni khoma ku hatlo ivi ni khoma tsala ni ta produce Bavu Bros Radio. Xihungasi xa wena.